Ikaze ku muyoboro w'amakuru wanyu, nkaba ngiye kubagezaho amakuru atandukanye kandi agezweho. Ngiye kubagezaho urugendo perezida yagiriye mu Bushinwa mu nama ihuza ibihugu bya Afurika. Ndabagezaho iby'urugendo rwa rwa Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa perezida, akaba aba mu Bufaransa nyakwigendera, akaba yaje hariya muri Congo kuvugira umutwe wa FDLR. Ngiye kubagezaho nanone imishyikirano y'u Rwanda na DRC na Congo, uburyo bishyize hamwe bakaba bagiye gusenya umutwe wa FDLR. Ndongera mbagezeho amakuru y'Uburusiya na Ukraine. Ndabagezaho andi makuru agiye atandukanye. Reka duhere mu Rwanda. Perezida wa Poland apostinze video hagaragaramo umukuru w'ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda, bigaragara ko bari bagiye kugura n'intwaro bamaze iminsi bavuga zicicikana, berekana baguze zo kwifashisha mu ntambara. Nk'uko nabibabwiye, none ubu ngubu u Rwanda na DRC cyangwa se Congo mu minsi isize bagiranye amasezerano yo gukora operasiyo y'iminsi 5 na DRC cyangwa se Congo kugira ngo barimbure umutwe wa FDLR. Umukuru w'ubutegetsi bw'u Rwanda yahuye na NNCS n'uwa DRC cyangwa se wa Congo n'umuhuza waturutse mu gihugu cya Angola. Inama yabereye mu karere ka Rubavu. Twakomeje cyane u Rwanda ruyoboye ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika mu kugura intwaro nyinshi kandi mu myaka 3 ishize, kandi u Rwanda rukomeje gufata intera yo kugura no kwibikaho intwaro zo kwifashishwa mu ntambara cyane kugira ngo rukomeze gukataza no kwirinda umwanzi kugira ngo narumenyera ruzahite rumwereka ibya nyabyo iby'urugamba kandi nta kabuza. Hari intwaro 5 u Rwanda rwaguze muri iyi minsi, harimo ibifaru bigera muri 20 na 50 hafi aho ngaho, by'ubwoko bwinshi cyane butandukanye. Harimo intwaro zihanura indege. Aya makuru tuba twayakuye kuri YouTube channel cyangwa se ku muyoboro wa military power. Intwaro zikoreshwa n'ibihugu bibiri gusa ku isi bita CSS properly, iyi bayita PCR Hauter. Iyi ntwaro ikoreshwa n'Ubushinwa n'u Rwanda gusa. Ni intwaro ihambaye. Rero igihugu cy'u Rwanda kirakataje, kikaba kiri kwibikaho intwaro n'ibindi bihugu by'amahanga birenze byifashisha nabyo u Rwanda ruri gukataza kugira ngo rukomeze igisirikare gifite imbaraga, ubukaka n'ubuhangange no guca agasuzuguro. Nk'uko mbabwiye, iyi ntwaro ya CSS properly yavuye mu Bushinwa. Mbabwira n'urugendo perezida yatumiwemo mu nama ihuza ibihugu bya Afurika, Kenya, Burundi, Tanzania n'ibindi byose. Iyi nama ihuza ibihugu bya Afurika n'Ubushinwa, perezida akaba ariwe wayitangije, umugabe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame Son Excellence. Iki gihugu cy'u Rwanda kikaba gifitanye umushyikirano n'Ubushinwa imyaka 53 yose irarangiye. Murabizi ibikorwa byo kubaka ibikorwa remezo Ubushinwa buba bwahagobotse bugafata ibiraka, bubanye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nama ihuza ibihugu bya Afurika ikaba yari igamije kwiga ku iterambere n'imikorere n'imikoreshereze y'ibihugu bya Afurika, amajyambere cyane cyane nibyo bibanzeho. Dukomeze n'intwaro igihugu cy'u Rwanda cyaguze iyo bita Mir-24 attack helicopter. Iyi ni intwaro, iyi ndege irarenze cyane, itwara ibitwaro bihambaye cyane, imeze nk'indege zo mu Burusiya. Iyi ntwaro irakaze cyane, aho u Rwanda rugeze
hararenze ku buryo ruri gutunga intwaro ibihugu by'ibihangange bitunze. Hakaza iyindi ntwaro bita Red Arrow Anti-Tank Missile cyangwa TR Air Defense Force TR Air Defense Force. Iyi ntwaro yo ikoreshwa iri guhagarika ibitero byo mu kirere. Ibifaru bya kabiri nabyo ibyo byose ibyibitseho. Intwaro zose zigize Afurika yaguze. U Rwanda rwaguze intwaro cyane ku buryo rukaba rwihariye 3% n'ibice. Uburundi ntabwo bwigeze bugura intwaro. Ni ibintu bitangaje cyane. Zimwe Kenya yaguze intwaro 73 zingana na miliyari ibihumbi 300, miliyari 3 n'ibihumbi 382. Tanzania yaguze intwaro 52 na miliyari 1 n'ibihumbi 501. Kenya yaguze intwaro 5, Congo yaguze intwaro 51. Ariko uko ibi bihugu byose bya Afurika byagiye bigura intwaro byarahenzwe cyane. U Rwanda rukaba rwaraguze intwaro nyinshi cyane kandi rusigura amafaranga makeya. Bigaragaza ko u Rwanda rufite ubushishozi kandi n'ubushake bitewe n'ubutabazi rugenda rutanga kugabanyirizwa ku ntwaro, kandi rukaba rusigura kuri makeya kandi nyinshi kandi zirenze kurusha ibindi bihugu bya Afurika. Niyo mpamvu rukomeje kuba igihangange. Urutonde mpuzamahanga rwaguze intwaro cyane ni Ubuhinde, nibwo bwaguze intwaro nyinshi cyane. Umukuru wa M23 bita General Omega nyuma yo kuregwa ko afitanye ari kwifatanya na Hadoyi. Ibi nabyo bikomeje kuba ururondogoro. Ibirego bigashikirizwa General Byiringiro. Ibi nabyo bikomeje kuba biri kugenda bifata intera. Inkuru ya FDLR, umukuru yishwe ahitanywe na M23 n'abamurinda bose bishwe. Mbabwira ngo uyu muhungu wa Habyarimana bita Jean-Luc Habyarimana, uyu muhungu akaba yaje muri ambasade ya Congo avugana n'umuhungu wa Kisekedi cyangwa se uwo muhungu wa mwana wa perezida wa Congo, asaba ko FDLR batayirukana, bakomeza kuyifasha kugira ngo bakomeze kuyifasha batayirukana mu gihugu cya Congo. Mu minsi ishize murabizi ko FDLR Congo bayiteraga inkunga bakayifasha, ikaza kubafasha guhangana na M23. Aho bigeze none u Rwanda rukaba rufitanye amasezerano na Congo mu minsi 5, misiyo y'iminsi 5 yo guhasha FDLR kuyikura muri rashyamba rya Congo. Ibi ngibi nabyo ubu ngubu Uburundi nabwo bwari bwarifatanyije muri ntambara yo guhangana na M23. Uburundi bwarasaga M23 bufatanyije na FARDC na FDLR. None ubu ngubu Congo FDLR ikaba yifatanyije na RDF, bakaba bagiye guhiga FDLR. Nako ndababwira ko RDF yafatanyije na FARDC, igisirikare cya Congo, bari guhiga FDLR, bashaka kuyisenya kugira ngo bakureho umwanda muri Congo. Uyu muhungu mutoya cyane wa Habyarimana akaba ari gutayanjwa, ntabwo azi ibyarimo, ahubwo ari kwishyira mu byaha igihugu cy'u Rwanda cyamubonye kugira ngo aryozwe ibyo ise yakoze, kubera ko ari kwivanga mu bitamureba, ahubwo bamugira inama yaza mu gihugu cyamubyaye agasaba imbabazi, agakora akiteza imbere nk'abandi.
ya amakuru ni menshi cyane, iminota iri kumfata, ndaza kubakorera indi video mbabwira ngo mukore subscribe abatarayikora. Ndashimira abantu mwese mwayikoze, kora kuri iyo nzogera wagure uyu muyoboro wanyu, kugira ngo YouTube nibona ko muri kuwukurikirana, muri kwiyandikisha mukora subscribe, uzamure maze ubagire agaciro, wamamaze uwugeze no ku bandi, ni iby'agaciro. Nshimira abakoze subscribe, abatarayikora iki nicyo gihe ngo muyikore, mukore kuri iyo nzogera hasi aho, ntabwo ari igisasu ngo kirabaturikana. Dusimbukire mu gihugu cy'Uburusiya na Ukraine, aho Uburusiya bukomeje kumerera nabi, nako Uburusiya bukomeje kumerera nabi Ukraine, aho ku munsi hari gupfa ibihumbi 10, ibihumbi 27 bya Ukraine. Ukraine ikomeje gutangaza ko NATO ariyo yayoheje kugira ngo itangize intambara. Uburusiya bukomeje gutangaza ko Ukraine itazigera ifata Uburusiya ku gakanu. Ibyo ntabwo bishoboka. Uburusiya bukomeje gutangaza ko ubufasha bwose umuperezida wa Ukraine azaka bwose ko azabusenya. Hari intwaro nyinshi zatwitswe, indege, abasirikare benshi bapfuye, ariko Ukraine iri gukomeza kwangaje abandi basirikare bari mu myitozo bajya ku rugamba, ariko ni iby'ubusa. Ukraine ntabwo yakwigera itsinda na gatoya Uburusiya. Nanone dukomeje kubabwira ko u Rwanda rukaba ruri guhabwa imidari, abasirikare bagiye hehe muri Central Africa y'Amajyepfo mu butumwa bw'amahoro muri Loni, bakaba bahawe imidari. Nanone indi nkuru ikunzwe kuvuga cyane, u Rwanda rukaba ruri gufasha ruri gufasha Uburusiya mu ntambara ya Ukraine kugira ngo sorry nari mbabwiye aho ngaho. U Rwanda rukaba rutanze amadolari miliyoni 29 n'ibihumbi by'amayero byo gufasha Ukraine kugira ngo ihashe Uburusiya, kugira ngo ihashe Uburusiya. Ndi kumva ariyo makuru, ndaza kubakorera video yimbitse neza ku bufasha bw'u Rwanda na Ukraine ukuntu bumeze. Ibihugu bitandukanye biri kugenda biha Ukraine inkunga nk'uko perezida wa Ukraine ari kuyisaba, ariko byose ni iby'ubusa. Intwaro bagiye bamuha zikomeye n'indege z'intambara zose zaratwitswe, ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikari bapfuye. Ndi kumva amakuru ari ayo ngayo nabateguriye, ariko hari andi menshi cyane. Mukore subscribe kugira ngo muyamenye, ndibuze kuyabagezaho, ndaza kuyabagezaho. Ikindi muri Afurika hari intambara zikaze cyane. Abifuza kumenya amakuru mba update ndahari ngo mbagezaho amakuru kuri uyu muyoboro wanyu. Icyo musabwa ni ugukora subscribe, mukandika comment, mwandike comment, like na share, ni iby'agaciro. Ubundi uyu ni umuhamagaro niyemejeho kubagezaho amakuru ku gihe. Abifuza kwiga icyongereza neza kuri uyu muyoboro nk'uko bawita Pelo English, ariko ndaza kuwita Pelo, ndaza ku chef w'iki kinyamakuru yavuze ko turaza kuwita Pelo TV English.